Preselila sam se. Ne živim više u Srbiji i ovo je razlog. Zdravo svima, ja sam doktorka Jovana i dobrodošli na moj kanal gdje se bavimo naukom, a danas zapravo pričamo o malo ličnijim stvarima na ovom kanalu. Svi vi koji me pratite niste samo tamo neki pratioci, već dobar deo vas je zaslužan zašto sam ja danas ovdje i želim da to znate. Hvala što me podržavate i zaista sam zahvalna na svemu što trenutno imam. Prije nego što nastavimo video, želim samo svima da poručim. Pumpaj! Svjesni smo situacije u Srbiji i logično je da prvo pomislite vidi je pobjegla sad kad je najteže. Cilj ovog videa nikako nije pravdanje. Pomisao na odlazak iz Srbije se javio u meni pre neke 2 godine. Postoji više razloga za to, neke ću proći sada, a neke ću zadržati za sebe i uži krug prijatelja. Kao što znate, a možda i ne, završila sam medicinski fakultet u Beogradu 2016. godine. U vrijeme mog studiranja, između 2010. i 2016. godine, dosta kolega je učilo nemački. U to vrijeme nisam ni pomišljala da ću ikada otići iz Srbije jer sam zaista željela da budem u svojoj državi. Čak su me mnogi savjetovali da krenem da učim nemački i da odem jer je tamo negdje bolje. I tada ni sada mi zapravo nije jasno kako možete nekoga tako da savjetujete kada ne znate šta ta osoba želi. Ne sele se svi iz istog razloga i odlaze na drugi kraj svijeta. Svi smo mi različiti, neko voli zimu, neko neće da je vidi ni na slici, pa mi zato nije jasno kako možemo da generalizujemo. Podsjetit ću vas da sam ja imala posao u hitnoj službi bez ikakve politike upletene, jer je zaista falilo lekara, kao i sada. Nedjelju dana prije nego što je trebalo da mi se ponudi ugovor za stalno, dala sam otkaz i svima je to delovalo kao ludost. To je tema za potpuno drugi video, ali ukratko, ispada da ja nisam osoba koja može da se zadovolji poslom na kom ne može da napreduje. Nisam ni znala da ipak želim više. To nije bilo moguće u mom najbližem okruženju, odnosno Bogatiću. Čak i pored toga, razlog mog odlaska iz zemlje nije kao kod većine mojih kolega. Ja sam dala otkaz iz drugih razloga. Nisam željela specijalizaciju. Znam neke koji su otišli i koji su daleko više napredovali u drugoj državi nego kod nas, što je zaista tužno. Mislim da se samo manjina vraća, a vi mi napišite u komentarima iskustva drugih ljudi ili možda vaše iskustvo. Trenutno se nalazim u Valenciji u Španiji, a moji razlozi za dolazak ovdje su bili sljedeći. Mediteran je po meni najsavršenije mjesto za život. Dosta plavih zona na svijetu, mjesto gdje živi najviše 100-godišnjaka su upravo pored mora. Zimu ne volim, zimovanja ne volim, ja sam junsko dijete i sunce mi je sve, a nedavno otkrivena ljubav prema ronjenju me samo još više pogurala da živim pored mora. Znam da to nije svima san, ali meni je postao i drago mi je da sam to ostvarila. Ovo se možda neće svima svidjeti. Ali ne sviđa mi se mentalitet naših ljudi. Ne želim da generalizujem, ali balkanski mentalitet ima nešto posebno, nešto što meni ne štima. Ne sviđa mi se ta zatvorenost uma, to što kad je neko drugačiji, odmah se pljuje po njemu i mrzi se dosta. Dosta stranaca kaže da smo zapravo mi ljubazni, ali meni se čini kao da imamo jedno lice za nas, naše ljude, a drugo za strance. Gotovo kao da želimo da svi misle o nama kako smo dobri domaćini. Uspjeh se doduše ne prašta nigde u svijetu, pa tako ni kod nas. Željela sam da živim u državi gdje ljudi neće zagledati, gdje te neće toliko osuđivati, gdje većina gleda svoj posao i svoj život i ne zapada toliko nosu tuđe stvari i gdje si zaista slobodan i opušten čovjek. Sviđa mi se ta opuštenost u Španiji u odnosu na rigidnost u razmišljanju naših ljudi. Prije nego što nastavimo dalje, primijetila sam da dosta vas gleda sadržaj, a još nisu zapratili kanal. Tako da stisnite subscribe i ostavite like na ovom videu ako vam se sviđa sve ovo što radim. Da se razumemo, meni nije falilo ništa jer sam sama sebi napravila biznis u Srbiji. Ali dolazak u inostranstvo me ohrabrio i da proširim tržište, tako da moj biznis ima još veći potencijal, osim kad je usmjeren samo na Balkan. Isto to sam mogla da radim iz Srbije do duše, ali sad živim na moru. Ono što mi je čudno jeste da su cena života u Srbiji je veća nego u nekim evropskim gradovima. Naprimjer, Valencija ima jeftiniju hranu, gorivo, članstvo za teretanu i saune, dok je skuplja cena rentiranja stanova, ali ne i kupovine. Kada pogledamo naše plate, cene hrane nam nisu normalne. A da ne pričamo o trenutnom stanju evra i kako je sve prenaduvano i kako nam vjerojatno slijedi neka kriza, ali ja nisam stručnjak što se toga tiče. Španija je svakako bolja u ovom pogledu, iako su cene poreza na biznis veće. O tome da li je generalno, kad uzmemo sve u obzir, skuplja Španija nego Srbija, ne znam još uvijek, to ću znati za par mjeseci kad provedem tako ovdje neki vremenski period. Infrastruktura je dosta bolja. Imate metro, bus, skoro svuda po gradu su biciklističke staze, ljudi nisu nervozni kao na primjer u Beogradu, opušteni su u vožnji. Do sada se nijednom nisam iznervirala dok u Beogradu nije prošla vožnja bez neke budale
da budem što jasnije. Iako su više pet friendly od nas, i dalje nedovoljno za nas sa ljubimcima. Ja se nadam da će i veće pse uskoro dozvoliti u javni prevoz, a ne samo male, da će biti kao u Madridu, da nema te, pošto u Madridu mogu psi bilo koje kilaže, ovdje ima ograničenje, pasom ima svoju karticu, ali naravno ne mogu veći psi. Kao što ne brinemo mnogo o načinu ishrane, nije da se baš mnogo brinemo i o ekologiji. Da, kao narod ne dozvoljavamo Rio Tinto i hvala Bogu da je tako, ali kada uporedim sa Valencijom, oni ovdje mnogo više brinu o ekologiji. Imaju dosta više zelenila i parkova nego kod nas. Imaju tu Turiju, to je park koji se bukvalno prostire kroz celu Valenciju. Svaka zemlja ima korupciju i korumpirane političare, da se razumemo. Cilj je da idemo tamo gdje ima manje ili bar imamo bolje uslove života. Što će reći, neka kradu, ali bar neka ulažu novac u bolnice i škole. Odgajanje dece je najteži posao na svijetu, a ako okolina nije adekvatna, to još više otežava. Ne želim da gajem decu tamo gdje niko ne preuzima odgovornost za svoje greške i gdje se sve samo zatrpava. U Srbiji zapravo postoje mnogo dobri lekari, ali nemaju se čime da rade jer se u zdravstvo ne ulaže. Španija ima jedan od boljih zdravstvenih sistema na svijetu, bar sam tako čula. Za kraj, nigde nije savršeno, ali da postoji bolje, postoji i gore, naravno. Svako će da koristi onaj izgovor koji može da opravda svoje postupke. Meni je za sada ovdje bolje. Pokušavala sam godinama da promenim sistem iznutra u Srbiji i shvatila da nam nema pomoći narednih 15 godina sigurno. Moramo mi kao ljudi da se promenimo da bi nam bilo bolje. Nažalost, to nije moguće u skorije vrijeme, a ja ne želim da protraćim svoj život. Voljela bih da snimim ovakve video za 15 godina i da vidimo šta se promenilo. Šta god da odlučite, zapamtite da je to vaša odluka i ne treba niko da vas nagovara na nešto što ne želite. Treba svi da budemo slobodni ljudi i biramo život za sebe. Želim vam lijep ostatak dana, odakle god da me gledate, i vidimo se u nekom narednom videu gdje vam možda mogu ispričati o tome kako sam došla ovdje, kako sam našla stan i sve što je bilo potrebno, ajde kažem, od papira. Tako da ako vas to zanima, pišite u komentaru.